Bu andan ötken bular da жақсы ekan. Bular qanchadan ekan? Bu yoqning esi yo'q ekan. Oho, bu yoqda andan da son bor ekan, Shvits deydi. Mana toza to'qol. Uruqtiqa Uruqtiqa jaraydi ekan. Yaşını ayt. Mana 1 yaş, usul aydın 10'unda 1 yaş 7 ay olur. Usul aydın 10'unda 1 yaş 7 ay olur. Tuğandar mınaki buqa bazarida tartib ko'rgazayli. Bu yerda 2 buqa bor ekan. Mo'g'u Angus Angus ekan mana. Ana bunday bor ekan. Bazı qancha Angus'tun? Angus bazı 125. 125. Bulchu? 145 deydi mana. 145. Buna Angus. Taza ekan. Uyucu yo'q. 125. Telefon nomeri qoldirasizmi? 772 0772 57 57 91 50. 91 50. Shunday buqalardan ala tileyim degenler bolsa görüңүздөр mına. Nomerlerine qayrilib alam degen bir tuğanlar bolsa görüңүздөр. Assalamu alaikum urmattуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 1-iyun 2025-жыл Чүй облусу Сокулук мал базарынан букаларды тартып көргөзүп берели. Сиздер бизди колдоп, видеого лайк басып, каналга каттал элек болуп көрүп жаткан болсоңуздар, катталып көрүңүздөр. Оң жакта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып көрүңүздөр. Анда кеттик сиздер. Туугандар, ушул жерде букалар бар экен, жакшы мына соода болуп атат тетелде. Мына байкемдер соода кылып атат. Көрдүңүзбү? Ана кетти. Кайсы канчага кетти билбейм мен алыстан. Таксыр! Таксыр, ассаламу алейкум. Канчадан? 120'dan 120'dan ekan mına. Dostlar, çoğun buqa. Çetten kelgen okşayt. Janına barıp көрөйүнчү şu. Sizler için көргөзүп канчага satıldı, nomerini aytsa balkim alıp bereyim. Mına dostlar, bu jana da geldik. Baykemen suraylık. Bayke assalamu aleykum. Atayın geldim sizge kıykıra berbeyin dep. 120'dan surap atasiz, Misalı nomer aytsanız online satan deseniz, nomer aytasızbı? Aytыңыз da, alam degenler bolsa. 077 menen 53 56 25. Bayke azı biri soda oldu. Kaysınısı oldu? Kaysı? Kançaga oldu şu? 107 minge satılıp durma o. Mana жақсы. 120 minge tok oldu. Bular parodalari qanday? Қазақстандан келген, Turgan adres qaysi rayonda bo'ladi? Qarabалтада bo'ladi ekan, do'stlar, mana. Ko'ringizlar. Dag'i barmi? Бар. Misal uchun kelib turadi ekan tuğanlar juma sayın. 7 oblastdan ko'rib atgan bir tuğanlar bolsa, ala tilemde акчасын ko'tarsa, siz dastavka машинаға салып бересizmi? Ал жағын сүйлөшүп салып берет ekan. Мақұл, рахмат, Mana gördüңүздөрбү туғандар? Чоң-чоң. Жаштарын сурабай калыптырмын. Кандай? 1 yaş 1,5 yaşlar. 1 yaş 1,5 жаштар экен. Мына. Мотоколдору жакшы экен. Жакшы байке. Кара. Дагы көргөзүп берейинчи. Тетерде бир аңгус жаткан. Тоголо. Кап-кара жумурткадай болду байке. Көрдүңүздөрбү? Мына аңгус. Байке менен байланышсаңыздар болот. Эгер алам деген бир туғандар болсо. Балары 125'ten сурап. 125 миңден сурап атасы. Кажактар экен мына. 125 миң. Чоңдоручу? Бары. Бардыгы эле, куруп. Чоң кичине. Чоң кичине карабастан 125 миңден экен, чоң экен. Мына достор, өтө чоң экөө бар экен. Мына моолар бар экен. Телефон калтырабызбы, номер? Айтыңыз. 502 0502 699 699 445. 445, Мына ушул Санат Мырза деп кайрылсаңыздар болот. Доставкалар болобу? Доставка болот. Болот экен, ама куруп 125, Түшүп бересизби? Ырымына болот. Ырымына болот, Мына соода кылыңыздар. Кайсы? Чейин. Мына ушул жерден баштап 7 баш экен. 2 4 6 7. Чоңдор экен мына. Чала бериңиздер. Рахмат. Чалып алсаңыздар болот. Чоң-чоң букалар экен. Болгондо мыналарды көрөйлү. Баасы канчадан? 160 миң экен бул. Чоң 190 экен. Өтө чоң экен бул. Барбы? Мына. Жакшы. Охо, букалар буказ экен го. Мына. Теңиз. Бу белгиңиз кимики экен?
O Belgiz. Iyisi yok bu. İyisi yok. Mana ki. Biroq cho'ng ekan bu qarab. Divan ekan mana. Tegiz. Iyisi yo'q ekan. Bu andan o'tgan bular da yaxshi. Bular qanchadan ekan? Bu yoqning iyisi yo'q ekan. Oho, bu yoqda andan da son bor ekan, Shvits deydi. Mana toza to'qol. Uruqtiqa Uruqtiqa jarayt ekan. Yoshini ayt. Mana bir yaş, uşul ayın 10'unda 1 yaş 7 ay bulur. Usul aydın 10'unda 1 yaş 7 ay болады ekan. Maşallah göz tiybesin. Fermerler görüңүздөр. Ушундай букалат эле уруктука десеңиздер көрүңүздөр. Баасы канча? 250 миң дейт. Бул кандай бир фермадан чыкканбы? 1.63. 1.63. Бою 1.63 экен. Ордунда турбаган бука экен да. Мына 250 миң сом сурап атат. Көрүңүздөр, чоң бука. Telefon kime aytat? 709 0709 35 35 19 99. Biroq öte çoğun buqa ekan mana. Moğulardın janında bu çoğun ekan. Qaysi rayonda olasiz bazardan keyin? Şu yerde. Soquluqda, Soquluqda bolat ekan. Görüңүздөр. Bugun soda boldu. Qanchaga berberings? Söyleşesizler kıskazı, çalsanızlar bu. Maqul, iyilik. Buna. Fermerler görüңүздөр, ушунда чоң бука экен. Балким малдарга кое турган бука издеген бир тугандар болсо мынакей. Оңой сиздер үчүн. Телефон номерин алып бердик. Тырс çalasыздар. Байланышып баасы келишсе аласыздар тугандар. Андан кийин бул бука бар экен. Охо, бул деле мүйүс бар экен го, чоң бука. Жашы канча? Yaşı 2,5 yaş. 2,5 жаш. Баасычы? Bası 125 bin. 125 миң сом. Сурап атат бир туганыбыз мына. Көрүңүздөр. Мына жетелечим не бул жерде неметет. Телефон калтырасызбы? Kaldıra. Айтыңыз. 508 0508 75 55 55. 75 55 мына ушул бука боюнча маалымат алсаңыздар болот. Рахмат. Андан кийин моякта да бир букалар бар экен. Охо! Кандай? Закап алма. Geliniz. İşlerin жақсы. О, жылқыдан бұқаға өтіп кеттің бе? Tabii havalar dikkalı. Қанша екен бұның бағасы? 180. 180? Мына 180 миң сом сұрап атыптыр. Бұқа чоң екен бұлдағы. 180 миң сом дейді. Номерің айтайын. Шул бұқа ойынша. 225 0225 08 11 11. 0225 08 11 11. Çalıp baylansa болады eкен. Satılbay қалса алсаңыздар болады eкен. Рахмат. Тарғыл бұқалар бар екен. Тарғыл бұқа қанша екен? Әке? 120. 120. Şu soda болады ау. Қаншаға болып жатады сода? 15. 115-ке болып жатады. Байкен бербей жатады. Ne kadar? Ойланып жатады. Беріңіз. 115 жақсы эле баа болды мына. Сода болып жатады мына. 115, 125 сұрап жатады. Ес. Ой. 115 беріп жатады. 10 миң түшіп берсін де. Андан кейін шықпай қалшы да мүмкін де. Мына бұқалар тізіледі. Достар. Байкелен бар екен. Сода қылып жатады да просто. Бошы оятады иелеріч. Мұндай көріп тұрыңыздар. Чоң бұқалар издеген бір туғандар бүгін өте көп. Құрбан айтқадағы бұқалар көп екен де. Мына тізіледі. Бағаларым. Туған бағаларын айтып қойсыздар ба? 155'ten. 155'ten ne? 155 миңден сұрап атыптыр. Көрдіңіздер ме? Даяр екен да бірақ. 155'ten сода болып атады бірақ ше. Ел көп бүгін сода болып атады. О, сементал кімдікі? Қаншаны? Қандайсыз? Бағасы? 300 миң. Жашы қандай? 3 yaş. 3 yaş. 300 миң дейді. Достар, мына. Бұқа. Шығып кеткен ойын жоқ. Мына. Телефон қалтырауыз ба? Айтыңыз. Мына, көріңіз. 0706 275 228. Егерде кімде кім аламды. Қарада сізге қарайды. Мұның жашы қандай? 3 yaş. Бағасы че? Parası 180. 180 he? Düşüp beresiz.
180 mına. Kimde kim alam dese görüңүздөр çalып. Rahmat. Ушундай достор, туугандар. Şu менен букаларды жыйынтыктайбыз. Колдон келишинче көргөзүп бердик. Видеого лайк басып, жакпаса дизлайк басып койсоңуздар деле болот. Мына туугандар алынып да ушуларчы. Тети буказы менен красканы берип коюптур. Бука базалбай атат го. Чиркин. Же сатылабы экен, э? Şu жигиттер ана буканы карап. Сокулук бүгүн кайнады. Чынында. Konser başladı. Туугандар ана. Konser. Тамаша кылыңыздарчы. Торпоктор менен. Şampiyon başladı. Билбейм. Sal. Ana ki Kırgız'ın jigiti de bulup. Gördünüzlermi? Hazır iyisinden şu malumat alıp vereyim. Bağlarını surap sata turgan bolsa nomerini alıp vereyim. No uylarım. Koşup koyalım şunca tartkandan keyin. Kandaysiz? İşleriniz. Kança oldu? Bağını ayıp konuşuyor. Basıbı He. 125'ten. 125'ten torpakta uylar. Telefon aytın. Telefon aytın. 502 502 03 03 20 oldu. Çalıveresizler gerek bolsa şunday. Muzoğlu uylar buna Gerefort dedi. Satılat eкен. Mına ki. Tuğanda